Kani kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kasni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka Kali Datsun Ready Go Batamai. Kabas kem bat biddor. UMLA Karanikor Constituency uba Pius Marwen hakakhatlay tarik Urisau Arjar Arpo ulasam yakitin Mar Laiban syaki hispa atli ki Longying ki Beduk Jong Karanikor Block hagani kajing sam yakitin layadon lang rengkat uba G Marbo BDO Ranikor Block bat uba HS Dingdo SDO Civil Ranikor Civil Subdivision uba Cornelius Nongbri bat kiwei Kadai kajing sam yakitin kadai na kaskim kabala sateng nado usnem arhajar khatpra nakadaw ka jingwan ki santili ki election haranikor bat kajing tray kam ka model code of conduct kumta kani ka scheme kala do no uba Pius Marwen haba ai jingkren nengkong ula penpau ya kajing sngokumen bo ula yo ban pelet no ya kani ka scheme kabala sateng nado usnem arhajar khatpra kabadai lemba ka scheme Chief Minister Housing Assistance Program. Hagajing krenjong ulaong bakani ka scheme kadai kabala do no hanre de kajing treshtom lang BDO bat ki officer lala ban penyo biang yakani ka scheme ban sam syaki hispa atli ki Longying ki Bedung. Bat hakajo kopor ula pensyairu baya ka MLA scheme jong usnem arjar khat khandai arjar arpo ansa pelet no shen hakini ki benai ki bansawan.